y'amasho dutangira kuno bagenzi abaturage ba Vietnam. James Fabre yabaye musical director, yayoboye imiziki. Harasa naho ari intwaro zirimo kugurwa, amasasu n'imbunda. Bagenzi ababigura mwibuke neza hafi ngaho hari ingabo z'abanyamerika zimaze kuboneka, ingabo zisa n'ari z'abanyamerika. Edward Lambert ati director, Alfred Laurie yabaye production designer. Muri ya misozi bagenzi abagura intwaro arababateye turabagabo. Edgar Vicente film editor yabaye munonosozi baragura, ndetse usibye no kugura kwabo abagura barasa naho nta kibazo bari bafite. Rod Davis, Jim Gaines yashyizemo inkuru, bombi bashyizemo inkuru bakinisha na montage. Dore ingabo turabasirikare. Joy Tanners production in charge, producer by Eric Films Inc. Turabasirikare kuntu bambaye. Alvin Johnson yabaye director. Abagabo barabaje barigaba, dore uburyo bigabyemo mu baturage bari hano. Ibyishimo ni byose, utwana abagore, abagabo, abasaza n'abakecuru. Hafi ya Vietnam y'amajyaruguru, hafi y'umupaka, near the border of North Vietnam, hafi y'umupaka wa Vietnam y'amajyaruguru. Ni ibintu byabereye, niwe iki gikorwa cyabereye. Dore abaje kuntu bari bambaye, ntiwamenye ninde uteye kuki ateye. Abo bateye barasa naho nta kibazo bafite. Dore uko bakabinjiriye, abantu bari bafite umutuzo, abantu basaga nabo bishimye. Filimi iracyakomeza. Abantu basaga nabo bishimye banezerewe bagenzi arababaziye. Umanywa izuba riva, umuriro uratangira. Mbibunda bararasa ntacyo basize inyuma. Bararasa ntacyo basize inyuma. Reba ukuntu barimo kubizira, abana bakuze abato bose baratwarira hamwe. Bose baratwarira hamwe. Abagabo ntiwamenya ninde urimo gukora ibi. Gusa turabonye abamama wapfuye, tureba dutangire. Dore akazi wahungiyemo, twana duto twajyanyemo n'umugabo mukuru. Baratwika. Dore umuriro, ibintu byabaye hafi ya Vietnam y'amajyaruguru bagenzi, hafi y'umupaka wa Vietnam y'amajyaruguru. Dore ikibazo kuntu cyavutse, turabajya mu nzu, turabademu utwana duto bahungiye mu nzu kugira ngo barafunga, baracyaraswa. Dore umuriro. Turakubita iki cyuma. Baracyanza abagabo bagenzi baje babyambariye. Afite kimwe gikwama, yaratangiye. Urajyahe ukazunyinjirayo. Dore utwana duto kuntu twapfuye. Umutimbwe warabibonye hakiri kare uratangira. Nta kizima bashaka kwasiga. Dore umugabo kuntu yije mu nyubako. Nta kizima bashaka kwasiga. Yarabonye hasi arabarira. Utwana duto yasaga n'ubabariye, arasohoka. Turi kumwe n'umukecuru. Ntabwo byagarukiye aho, dore akimara gusohoka. Grenade kandi hari ibindi byaturikaga byari bihari. Baratunganyije ibyo bita gukubura. Dore icyo bita gukubura. Baratunganyije kandi baracyatunganya. Barakica. Dore ukuntu abantu bapfa. Aba ngo nibo bacitsemo yewe.
ngo nibo badoro kumara kubica bakanabakandagira agashinyaguro dore bacika yewe barapimye nabo ntabwo barenza unakato bararimbura basa dore abantu ngo barahunga icyarimwe bagahungira ku mazi dore ngo barahunga bagahungira ku mazi baringingaga dore ukuntu abantu basaba imbabazi nyamara abagenzi nta nyamaswa mbi cyane kuri isi y'Imana nk'umuntu usibye ko nanone nta n'iyindi nyamaswa nziza ku isi yagukundiye nk'umuntu dore imbabazi barazakaga dore ukuntu abantu bambaye imyuka mibi bafashe imyuka mibi maze babatamo hasigaye by'amasasu byarahagaze imyuka bariyo yiyicira abantu barabahagarikiye baranabarebera barabarindira barabahagarikiye dore kibi baca umugani mugenzi ngo iki gihe kizenguruka byenze bikunze kigaruka ahandi cyaturutse dore bibi abagabo bakoze umuntu ntabwo yakwica undi gutya ngo umuntu wanjye azigeragira amahoro kereka yabaye igitangaza gihambaye yabaye gusaba Imana imbabazi bihambaye dore ko n'abantu bisha abandi bakoze n'abantu ntabwo ari ibisimba n'abantu gusa bafite imitima ya gisimba dore imirambo dore abapfu aba bantu mu kanya gashize bari bazima bari banezerewe harimo utwana duto harimo abasaza bari bamaze kwicyurira igihe cyabo uwaje yaje arimbura ntabasize inyuma birababaje abagabo dore barangije kubikora baranahagaze barashinyagura basize umutwe barangije nyuma y'ibyo ngibyo agashinyaguro kabi bafite ibikorwa bagenderaho n'abasirikare bafite uburyo bambaramo bambara ukwabo nta n'umwe wabona no ku maso byibuze ngo uzamuvuge sasa tuvuye tugaruka hafi ya border ya Mexico na Texas ni muri Amerika uyu mugabo amazina y'inyakuri yitwa Max Taya ni muri Amerika turi hafi y'umupaka w'igihugu cya Mexique hari wamanutse n'akajugujugu tuvuye muri Vietnam ibyabaye ni imyaka myinshi yahise gusa byarabaye hafi y'umupaka wa Vietnam y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo hari ingabo zari zateye dore muri Mexico ibyabaye rero ni muri Mexique baragerageza kuba bakwereka impande zitandukanye hariya yazanye n'abandi basore be hasi aho hari uwo bashaka ngire ngo hari uwo bashaka dore uburyo abasore barebamo yewe manura hasi indege aya basi yarayizanye hari uwo bashaka hasi aho niba atari umwe ni benshi gusa hari icyo bashaka filimi iracyakomeza haya basi bavayo nabo bafite izabo hafi y'umupaka wa Mexico aba barunyoye kabisa n'amasaha ataragera barahari they're close by. These little boys gonna learn not to litter. abasore bato bagomba gufatira hano ikigo kumbe hakuno hejuru arawucungira mu munara batewe ntibamenya hari uhaje aravuga ngo ni hano hari icyo bashaka bararinze bararinda bosi arabapangira hariya kugupangira bosi ukarinda wivuye inyuma Let's wait on it. ndakeka hari baracyategereje hari icyo bari bategereje gucunga neza icyo bategereje menya n'iyi naba aricyo bashaka Here comes the ice cream man. Ice cream ngo yaraje ni umuntu wita ice cream man menya naba ariwe bashakaga murakaza neza abantu Hi, I'm Paul. How are you, Paul? Pretty good. nitwa Paul bita Paul muca hakuno abantu ibyo kwisobanura ni mu nyuma aya basa abakire barimo barakorakorana bakurira ahantu mu mashyamba niba bakora ibiki Going on in. mfasha ni njyewe ugiye kujyamo jyenyine Max Taya No, by the time they figure it out and start shooting, you guys should be in position. Are you serious? niba atangira kurasa muguze kuba muri za position namwe murasa ndi seriye nyine naje gukina se agiye wenyine arabanza bafashe ibyo afite yindura nk'aho ari umuntu woroheje kumbe ni ingabo mu kanya nibwo ikimanuka kuva mu ndege muri kajugujugu ariyembura neza Max niko yitwa Max Taya gucunga neza yabonye inyenyeri za gisirikare zikomeye
arazitora ku buryo agombaga kuzibika zitangirikira aho ngaho, hanyuma natwe tugire barigaba hakuno ni Aba-Mexico. Hey, Tony. Tony, Company. dufite Nkurikizi. Check it out. Gotcha. Musuzume murebe, ndakumvise. Babanza gushyira mu kumwe w'abasuzuma ryaje yigwirisha. Mwibuka ari kumwe n'abagenzi be bari ku ruhande aho ngaho bafite n'imbunda. El Gringo. Ni Gringo. Go. Tugende. Haya basi, Gringo ni muki wabo, Mexican. Nibwa kimwe yaje yihindura nkaho yananiwe kumva afite abagenzi be bacakuno ku ruhande nabo baje. Barateye, bate habo. Babiri hakuno, babiri hakurya. Ibi byaje bizi ngo arananiwe. Dead man, Gringo. We uri umupfu Gringo? Wait a minute, mister. Mwe muretse umunota banyakubahwa. Look out here in the cane break. Mfite imodoka yanyangira icyo hakurya ngaha. Mwamfasha? Hey, por favor, senor. Signora ndabasaba. Yasabye mu Espanyol. Some help. Iyi modoka inyuma nkeneye ubufasha. She'll bring me in? Maybe you should call the boss. Ahari duhamagare boss. Hey, Willie. Willie. Hamagara boss. Dore abandi. Moto waratangiye bababonye bavumbuye abandi. Dore amasasu. Shit, he spotted it. Ndabasaba wari mu munara baramwanuye niwe ubabonye. Niwe wangisha ibintu. Kumbe ba boss abo bari nabo barikanze ni bamwe bakorera imari mu mashyamba do. Ayaya, narinzanye amafaranga yuzuye igikapu ndayatanye kabisa. Nzaba ngura ikindi gihe. Dore iki cyarabyimbye kubera ibintu bitemewe babikorera mu mashyamba dore kigabo. Bacaho bafite basore babo bahita batangiye gutunganya intwaro za mota zegera hafi izi zitwika. Mota moto umumuriro nabo bateye hari uwo bashaka hano, hari abo bashaka hano. umva intambara zivayo bagashyiramo amasasu dore umuriro. Aya basi abavuye nibo barimbura. Hakurya dore umuriro byo aka kadege bagereramo n'akarabanza aragatunganya. Ni intambara. Bacika gusa biracyaba ko baragenda mbarwa nta kubara akaci kase cyangwa ke hari imana wabo sinzi kongerayo ngako. Hold it right there, Castro. I'll cut you in half. Nuba uri Castro cyangwa nkugire ibicagagura iki ikindi kiriruka hakuno cyarukana n'ibindi bisare. Sinzi impamvu twarucuruze bana runwa dore yewe nimuva muri freeze bahise babacakira. Well, Castro, you're in the big leagues now. You made your time in a federal pen. How come you always seem to find me wherever I go? Stop for an empty gun. Hey, you forgot this. Hari ibyo wibagiwe. Hey. Simidari. I didn't know you were an M-vet. Sinigeze menya izina ryawe. Not me. Ntabwo ari jyewe. I was in Korea. Nari muri Korea. Chosen. It's my brothers. Izi nyenyeri ni iz'umuvandimwe wanjye. Afite umuvandimwe wahawe izi nyenyeri. Uyu yari muri Korea ntabwo yigeze aho umusirikare wahawe izi nyenyeri. Afite umuvandimwe w'umusirikare. Ibyacu birangiye tuvuye muri Mexico tugarukaho ku ndege z'abanyamerika nanone ahandi muri Vietnam ahantu habereye intambara yatumye abaturage bapfa utwana n'abakecuru n'abasaza. Barakwereka zose ari ingabo zari zasesekaye. Izi zo ni ingabo z'abanyamerika kuko zari zirekana. Kuko neza agafilime gatangira abandi barwanaga bipfutse ku buryo utazamenya ninde wishe umuntu ninde uzavuga ninde uzashinja gusa bo baje biyoberanyije. Barakwereka abandi bamanutse muri ubwo buryo. Usimuke abantu baviramo mu ndege n'abasoda nibo bita abasoda dore intwara miyeto. Barasose ahangaha tugarutse ni muri Vietnam
gusa dusize muri Mexico hari uvuga ngo afite inyenyeri z'umuvandimwe we wazihawe ntabwo ari ize hasi hari igihe umanuka nabi rwose umutaka ukagenda ukaraba mu giti gusa bidasobanuye ngo ugwa nabi umutaka aba ari umutaka ntabwo ari iyisanzwe ntuzajye kwipima ngo wanukane nawe ujya yindi y'imvura ngo ugiye nawe kwiga kumanukira mu mitaka wagusekura ukabyumva baje basesekaye nabwo bafite ubwoba dore bagenzi ahantu bagiriye ahantu abantu bari bapfiriye bagiriye ahantu abantu bapfiriye ibi birababaza cyane cyane ku muntu wumva ko nta wundi ushobora kuba yapfa atifuza ko mugenzi we yapfa bikorerwa iki What happened here? byagenze bite hano mva ikibazo Must have been hit by slicks. bagomba kuba babajwe n'inzoka Ship operation in this area. na operation y'abanyamerika yigeze ikorerwa Creek pattern, 10 yards apart. Look for survivors. I want to find out what hit this place. mugende mushakishe ni bande bakize nshaka kumenya niki cyatwitse hano hantu aya basi captain aravuze nako lieutenant aravuze lieutenant ashaka kumenya niki cyatwitse aho hantu baje bashakisha rinde muzima nibuke neza n'abasaga n'ari bazima abagabo bajya kugenda babatema imyuka ya kirimbuzi imyuka irarimbura imyuka yabatwitse birababaje bafite igitwe bari bahasize mwibuke neza muri ka gashinyaguro kabo lieutenant yararebye It's made damn sure there ain't no survivor, sir. bisa naho nta bakize bari nyakubahwa baracyashaka abazima barashaka abazima mana yanjye mvuye ukuntu yavuze birababaje aba nabo ni abasirikare gusa birababaje binarenzeho birenze intekerezo za muntu birenze ibitekerezo bya muntu kuki umuntu yishimira kuba yakwica undi birababaza nyamara uwica ubwe nawe aba adashaka gupfa fotoramo rero nawe ari wowe ujuhirwa ni akeza kabyo Lieutenant, over here! Hakunino! Hari uwavuze Lieutenant ngo hakunino. Undi nawe aragenda turagora amasasu. Amwe mu yaraswaga abantu. Umusego bawusize. Those goddamn use an M32 nerve agent, sir. Abaswa barasa n'abakoresha ibikoresho byacu. 5.56 caliber shell and 7.62 NATO, all American issue. Yaravuze ibicungwa by'amasasu birimo gukoreshwa hano birasa n'ibyo abanyamerika. Oh, Randall. Nyakuba ni bande bakora? Goddamned animals. Abayizi inyamaswa. Nothing but a bunch of bloodthirsty animals. Aba baswa bameze nk'inyamaswa zisonzera amaraso y'ibindi biremwa. Everybody, we're pulling out. Twese dusubira aho twavuye. No, call the choppers. Yes, raso hamagara helicopter none angaha. Uyahise atangira guhamagara helicopter. Gusuri yaravuze bameze nk'inyamaswa zisonzera amaraso y'ibindi biremwa. Inyamaswa ishobora ito gusonza isonze amaraso y'ikindi kiremwa nkayo. Birababaza. Aba bantu niko bari bameze. Bari bashonje basonze amaraso ya kimuntu. Nabo ni abantu barakwereka bafashe inzira barongeye basubira ku birindiro byabo. Barongeye basubira ku birindiro byabo. Gusa ikibazo kiracyari ngume. Lieutenant yavuye yababaye. Avuze ko bari abantu ari inyamaswa. Ni mu biro nanone by'umurenzeho. Yaje azanye raporo y'ibyabaye. N'ibyakozwe. Yes, sir. Take this to my quarters. Jani wingibe mbahondara. Mu ndaro ye. Yatanze imbunda. Barakwereka yamanutse ko musumbyeho. Lieutenant Custer reporting back as ordered, sir. Lieutenant Custer nzanye report yanjye ndetse nje no kuvuga ibyo nakoze nyakuba. Radio. What do you think, Lieutenant? Uratekereza iki Lieutenant? One of our boys may have done it, but I don't know what branch of the service. Nyakuba niba ari abasore b'abanyamerika babikoze sinzi cyaba cyarabazanye nangaha. Whoever they are, Abaribo bose. they're damn good. Ni abaswa baze kurwana. Gute? Hell, sir, they wiped out an entire goddamn village. Batwitse igiturage cyose bagishyira hasi. They made sure nobody lived to tell who or what they were. Nta n'umwe basize wavuga ninde cyangwa n'iki cyabikoze. Yes, sir. Nyakuba birakomeye. And we came up with the same skull with the markings on the forehead. Ikintu kimwe tubonye mu byo twakomeje tubona nanone kiri akamenyetso ku mutwe imbere. Tom Material.
Another addition to my collection. musore ibintu birakomeye. The last village they hit was 25 miles away from the latest one. nanone ikindi giturage batwitse ni mayiro nka 20 uturutse aho ngaho icyo ngicyo batwitse uyu munsi cyari Straight in a wide area. nshaka kujya mutangire mu batangire batari bagira ahandi. They're too sophisticated for local vigilantes or counter-guerrillas. ibi birakomeye kuba twamenya niba ari inyeshyamba za Vietnam cyangwa se niba ari abandi bakora nkabo. For any of the local forces. yaba atari ko ndumva ko atari zimwe mu ngabo z'abanyamerika. I guess it's about time to inform the general and tell him what we came up with. yaba ati nanjye ngiye guhamagara general mubwire ibyo dushobora kuba twabonye. By the way, Lieutenant, ariko ubundi lieutenant, while you're in camp, try to get rid of that Texas Ranger star. ikindi gihe ntuzajya ubutaye jya wibukuvana iyo nyenyeri y'aba Texas Rangers. Your star's bigger than his is. ugomba kuba warisumbuyeho mu mirwanire kurusha cya gihe undi ati cyane. banasekamo ni lieutenant arazana ripoti hakuno tube tugaruka kuri uruhande mu bigo by'abanyamerika aho baturuka. ikibazo lieutenant cyamukomereye hakuno hari abiga ibipimo. abiga ibipimo. umusore ikibazo cyamukomereye gusa baramubwiye atangire n'andi batari batera. Shooting partner. bitewe wahoze ari umwunganizi wanjye. Back Bojida. uyu ni koroneri n'undi ni koroneri. ni byiza kubona n'undi ati cyane. Now, it's good to see you again, Dan. Good to see you too. ni byiza ko njya kubona none Dan. undi ati ni byiza nawe kubona Dan. baje gufata ko kurya hakuno. Well, you're not looking so bad yourself. So what do they got you doing now? Last time we talked, you were into something confidential. uyu munsi waba ufite iki gishyashya wifuza kuba wambwira. Assignment to the Pentagon. I am a glorified pencil pusher. Hey, that? yaba tumva Pentagon yaranyohereje hari hakuno muri Thailand umungu niwe agomba gufatira ibirindiro bye. icyicaro gikuru. I guess you're right. ni umuyobozi wa CIA Central Intelligence Agency. Here you have a greenback brother. yaba ati ndumva ngo ufite n'umuvandimwe wawe ucyambara imyenda y'icyatsi kibisi. ni umusirikare n'ingabo. yaba ati To prove me wrong, he joined the Green Berets. Devil didn't waste any time, did he? muri aka kanya arimo arakorera igihugu cye ari mu kazi ari muri Vietnam. Streets of low life forever. biratangaje. So born every minute. akazi karakomeye ndetse amaraso ngo muri Vietnam arameneka buri munota. There's just something about it. I love slamming that big steel door on them. ibyo ngibyo reka tubyibagize dukomeze kugenda n'ibiriho. baraganira n'abakuru bahuye. bahuye n'abakuru. Vietnam hari intambara. umuvandimwe w'uyu nawe niho ari. Honey. gusa bari bicaye ni bakano bombi baricaye. Gal, you have to live with me, Jim. Dan. Kano Dan, Max Taya, original names yagarutse yaje yitwa Kano Dan. barakwereka ibyacu bidateze dore bamwe bahawe inshingano ngo bashakishe bajye mu giturage kiri aho hafi hatari haterwa naho. Trail leading into the village. It's about 3 clicks from here. Okay, men, let's move it. Red Lake, you take the point. reka dutangire. Pattern. basi bagombaga gutangira berekera muri cya giturage kiri hafi aho ngaho. abaturage baho nabo batari bapfa bamenye ni bande bica abo bantu. nibazi ni bande gusa icyo babwiye kapiteni bamubwiye ngo abaruhize indwanyi izo arizo zose ni nziza. uburyo barwanamo bararwana neza. ni abantu bazi intambara. ibikoresho bakoresha ni ibya kinyamerika. dore abanyamerika nibo baba bayobowe na Lieutenant Castle. Kimonyo nawe ari hakuno yaragiye abiyungaho kuvana iwacu ni mushobati yabonye ikigabo arasayo. Kimonyo yararashe n'abandi baraza baramufasha. ntibazi icyo barasa. niwe ukibonye wenyine. cyanyuma cyari cyo gutwika. ndamubonye. mbonye muswa umva igicucu yewe. aramubonye namupimye. ibyo ntabwo wabiganira kandi ko karamubonye umwe mu bantu bakoze ibya bikorwa bitwe twiboneyeho. aramubonye gusa nago. Who are they? Whoever they were, I got him and I dropped one right here. uwo ari we wese ndamubonye kandi amupimye. ubonye n'igicucu. They were wearing black biochemical uniform, that's all. ntunoke njyewe icyo mbonye nambonye yambaye imyambaro gusa ku mutwe yambaye ikintu gisa naho kugira ngo imyuka itamwinjiramo. Strict orders. Got to make contact. dusubire inyuma dukurikire. Recon and report back. ntabwo ibyo ari byo badutumye. Move it. tugende none ntabwo dusubire inyuma. Lieutenant ategetse basubiyeyo. gusa yaravuze ngo ari we wese aramupimye kandi apimye umutwe we. yabonye yambaye uniform ituma atamira imyuka mibi. umugabo aracyari muzima.
mugabo aracyari muzima yarababonye nawe aratangira bageze ni ikindi gikipe cy'abasirikare n'ubu bari hafi aho ngaho barakata ibyo abanyamerika bavuga ngo bababonye ntabwo babonye dore abagabo iyo bibeshya bagakurikira abagenzi wari kubona umuriro waka tugaruka hakuno barongeye basubira inyuma ndetse bagarutse ku birindiro byabo bagarutse ku birindiro aho baturuka lieutenant arongera asubira kwa captain nanone Captaino. Operating in our area without authority from MacV. Yes, sir. My point man spotted what appeared as foreign troops on patrol with an entirely different uniform. Allied forces operating in Nam. Yarabatumva gusa natwe twabonye natwe abo tutazi bafite uniform itazwi kandi nanone n'abandi bugeze boherezwa muri hari ahantu kuhakora operation muri Nam. Captain, may I request to lead a 2-patrol team to sweep the area and capture them? Wanyemerera ukama ikipe nkagenda nkasa n'aho ngiye gukubura nkareba umwanzi ko namubonayo cyangwa se ko ntanabasa nari bazima. Regular patrols while investigating this whole mystery. But sorry. Listen, Lieutenant, this is a strict order from MacV itself. Iri ni itegeko riturutse mu muyobozi wanjye ntabwo bashaka kugira ngo dukomeze dukurikirane ibintu tutazi. We don't want a single American soldier around in case they hit again. Ntabwo dushaka kugira ngo agire undi musirikare w'umunyamerika wongera kuraswa. Yes, sir. Yego nyakubahwa nawe n'amategeko yakiriye kuva mu bakuru. Ntabwo bashaka kugira ngo bakomeze intambara batazi. Urasa niwe batazi. Barakwerekana none babohereje handi. Operation nizo gukomeza bagenda bacunga umutekano. Bareba umwanzi ahantu yaba ari. Gusa nanone ikibazo kiracyari ingume. Barongeye bacira mu isamba dore kurya yewe. Ibya sasa bari byo mu makopo. Icyakora cyo mu bikombe nicyo bariho. Saa sita z'amanywa izuba ricanye nibwo batangiye gukubita icyakora gusa nanone bababujije nibagira intambara bivangamo kumbe hakuno kimonyo icyakora cyose umutekano barawufatira hafi abacwa Lieutenant hari icyo abonye Down there. Hari hasi Lieutenant Custer gucunga neza abasaga n'ari ingabo zaje nafatanye kwanga n'abandi batazi ibi niki abo bitaga abanzi babo kandi nabo barimo baratwikwa nibaza batwika ni bande bari gitangaza abo barasaba ari hasi gucunga neza nanone babonye kandi hari abandi basirikare baturuka ku ruhande Sergeant, I want 6 men. We're going after him. Sergeant, ndashaka abasore batandatu turabakurikira. Ibyo sida cyo kurya cyane. 6 men and I want them now. Cyane ndashaka abasore batandatu turabishaka nona. Bakurikire bariya barasaba Vietnam ni bande. Bashaka kumenya abantu ni bande. Haya bas. Aba bari bose ko banzi ba Vietnam bonyine kumbe hari abandi bagabo bambara gutyo batazwi batazo baturutse. Baza bica Vietnam. Ara kasma. Kamukiramo mukuguru. Nibo bagabo mugenzi wabo umwarashwe ukuguru dore ukuntu abagabo bambaye dore ukuntu abagabo bambara ntiwamenya ninde hajya basi batangiye warashwe ukuguru basara nawe bamusiga inyuma kandi hari abanyamerika bavuze ngo dukurikire tumenye abo bantu ni bande filime iracyakomeza abakugera no batangiye gukurikirana amaraso. Keep on tracking. Komeza dukurura aya maraso. Kimonyo ajya imbere. Bakurikirana amaraso barebe n'ibiki bijyambere abagabo ni bande abagabo barihuta bafite umuvuduko udasanzwe dore abagabo umwaka ndaje n'undi asubiza ikirenge. Uwarashwe kugura asa naho naniwe uko yakaryamye hasi. Abanyamerika bari inyuma. Yarashe mu kirere basubire gutora mugenzi wabo. Ntabwo basigana dore abagabo ku bikorwa kandi ku misaha ku minota barangije icyo bakora dore abagabo igikaba cy'imbunda nicyo bahamburiye bambira kwa kuguru kuva amaraso ni mugenzi wabo vuba na bintu byo kuziyaza biruka nibo babo uko yakaryamye umunyamerikani yagiye kuburira amaraso nibo bagiye kuburira amaraso y'uwo barashakaguru uwamurashe no mu Vietnam dore ukuntu barembera mu biti
barabuze Kimonyo we bamwita umuhatari ngo niwe uzi gukurura kandi akamenya aho abagabo berekeye. Yaje ashakisha kugera hanagera hamwe bamuzingiyeho barimo kujyana intuza yabo umuzigo. Subhanallah. Ibi neki? They fixed him up. This is as far as it goes. Aba bagabo n'indwanyi bameze nk'imizimu. Still track him? Uracyabakurura ngo umenye aho baciye. Kandendebe. Kirareha. Kimonyo basa agomba kureba nk'umutimbwe. Bagenzi uyu niba atari umutimbwe w'umunyarwanda n'umuzungu dukurikire. Barerekera. Abagabo bakurikiye nibabazi. Abagabo n'indwanyi bakorera ku minota ibyo bakoresha byose. Beyond this point is North Vietnam. Kurengana ntabwo hari Abavietnam binjirayo. Mwitonde hano tugeze. Kimonyo arababwira kandi icyo ababwira bakigenderaho. Kurengana ngo ntabwo ari Abavietnam berekerayo. Ahantu harasa naho hari ubukonje. Abavietnam menya batinda ubukonje. Abantu ni bandi nicyo kitaramenyekana. Karacyakomeza irebere. Hasi bombi shovuga. They sound American. Yakwa mugabo Kinyamerika. Could be a trick. Gashobora kuba agapeke. Take 2 men, cover the left flank. Babiri mu mfata ngaho mwerekere mu budindi mu moso. Ahita bagabo. Boto. Muri rabara batangiye gukoma subhana wa ta'ala. Ibi niki baraboherereza. The next first Boltman. Now identify yourself. Mwisobanure. I'm Lieutenant Michael Custer. Lieutenant Michael Custer. Clear Alpha of the Special Forces. Ndumwe ba Special Forces. You know you're friendly. Muri bande se niba mutarabanga. Don't miss, Lieutenant. Lieutenant Smith. Doing in this part of town. Murakora iki muri rishamba? You're in a restricted area. Muri ahantu hatemewe. CIA base operation. Turaba CIA special operation niyo dukora. Ngo na CIA Central Intelligence Agency niba maneko abanyamerika. Bari muri operation idasanzwe. Bigeze abanyamerika. Aba bagwe mu kantu bagira n'ubwoba. Undi nawe ni Lieutenant waje yitwa we Smith. Ngo nawe ni umunyamerika. Aya bas. I'm Warrant Officer Frank Murphy. Nitwa Frank Murphy. Welcome to our base, Lieutenant. Murakaza mu birindiro byacu Lieutenant. Lieutenant nawafayo nabo ngo n'abanyamerika yewe. Aya bas. I'm sorry about all the secrecy. Mumbabare kubw'amabanga I y'abantu. hope you understand. Ndakeka rurabyumva ndabizi igihugu cyacu kirindi banga ndabizi. Nazu wari we. Nazu umugabo wari we. Ngo ni Frank Murphy. Barakwereka filimi itangiye ikomeza. Amwaye ikaze mu birindiro byabo. Nabo bafite ibindi birindiro hakuno. Bafite ibindi birindiro hakuno dore sasa kumuzana ngo amujyanye mu birindiro yazanye n'abasore be bose. Murphy aratangira aramwerekeza. Amujyanye kuri kintu narebe. Kugira hano yarabanza barabahagarika bose uko bakaje dore kuntu bamukurikiye ku murongo abandi bagenzi buriya Frank Murphy barimo barabura. Lieutenant Frank Murphy yikanzemo. I sense something. Hari icyo numvise. Stay here, I'll take a look. Mugume hano njya kureba mbanze nsusume. Yabasize ahantu hagaragara hasa n'ari mu kibaya. Dore sasa amaze gutambuka winjiye agashyamba. Nawe yigize umunyamerika bagenzi ha. Bavuye n'agatego bibuze para agatego bamuhereza amatara amasasu. Umuto. Umuriro. Bibuze para agatego bagenzi bacerera we. Lieutenant yacikanye n'umusore umwe. Yaramagaye. Wambagara wese rekada. Nawe kindi kimwe cyabajemo. Bose barapfuye nyakubahwa. Cye urasikigaga nde? Ni twebwe nibariya mbwira. Barabasikigagaje. Babaye. Barabarashe. Dore batatu basigaye ngo baragereza kuba bacika. Dore ngo baragerageza kuba bacika bagenzi babarashe batanabizi. Bari bigize nk'ari bagenzi babo. Sasa no kuri agasozi. Bareko nabo bacikisha ubuzima bwabo. N'abasirikare nabo barashe n'abasirikare. Filimi iracyakomeza. Mw'ishyamba.
batarajya n'imbunda bazikokingira impande zabo yagize mikika ngo yaratenye kapiteni na lieutenant abasore bari kumwe uru rwo n'uruswende turafashe rwamugiritse n'icyambanyi wacu mushobati yavuye mushobati agiye gushaka ikijombo kibaye indyango rye niko akazi bita indyango rye uragakora mugenzi baje bakomanga hakuno Who's that? Michael Dani uwo ninde muti ngwino tujye kureba muti njyewe se kandi ntacyo Hold on. buretse ni umukire Michael Dani Michael. Are you Daniel Custer? Niwe Dan Custer. For you, sir. Akiri by'abanyakubahwa Danny Custer. Nanone mwibuke neza wundi wafashwe yitwa Costa Michael Custer. So, no. in action? Yaburiye mu gikorwa. Sir, we're doing our best to locate him. Turashikora uko dushoboye turebe ko twabashakisha. You'll be informed. Niyagira ikigaragaza tuzakumenyesha. Hari uwaburiye mu gikorwa. Mwibuke hari abasirikare batatu mu kanya twe tubonye basa nabo bafatwa mpiri. Baburiye mu gikorwa. Uyu amakuru yahise amugeraho. Uyu yitwa Danny Custer, wa wundi wari uyoboye ikipe yitwa Lieutenant Michael Custer. Basa n'ari abavandimwe kandi mwibuke uyu bavugaga ko afite umuvandimwe mu ntambara muri Vietnam. Bamwohereje urwandiko. Ibi byaramubabaje ntaramenya umuvandimwe yaburiye. Ni umuvandimwe waburiye mu gikorwa. Missing in action. Numwe mu baburiye mu gikorwa dore ibyo yari yambaye bimwe mu byo bashoboye kuba bagarura. Dore ikipe y'abasore abapfuye n'abazima babiri basigaye basigarana n'umuvandimwe we. Yarababaye. Nawe unezerwa uwe iyapfuye cyangwa se uwe iyabuze. Daramarira. Ibigabo byamufashe nawe uramenye n'ibyande byigize ibinyamerika ndetse byavuze ko ari bya CIA, Central Intelligence Agency. Bimwe mu byaramaze kuvumbura ko umuvandimwe we yafatiwe muri Vietnam, muri Nam, yafashe inzira hari umuyobozi yateye. Umukuru arindwa na bamuceceke mbapepure do MP Military Police. Hello, Jim. Mupowe. What a surprise. Obita niki gitangaje uzageze. Yaje afana mu ngofero umwibuke ne ujye bura CIA bakora kimaneko bose reka zambaze rero bamaneko bakorera muri ririya cyamba yumve. Sit down. Icharira. Nari nabase naje kwicara. Start by answering a few questions for me. Mfite ibibazo bike, nyene ibisubizo bike. Letter, he mentioned something about some secret operations. Umuvandimwe wanje sa yavuze ibyambo operation z'amabanga zikorera muri. Where's our Green Beret? Operate inside North Vietnam. Abakora muri Namu y'Amajyaruguru. Well, do you know of any other? Bandi wabuzi bakora badakora muri Namu y'Amajyaruguru? No, but we're still investigating it. Oya gusa turacyari mu iperereza. Denied any operations there. Hari abandi bitira abanyamerika bakaza duteza izina ribi ngo kandi nabona abanyamerika bakora ibikorwa bibi. Why all these questions? Ni bande se kuki maze ariko ibyo bintu byose musore? We don't know. Hari icyo Just Mike. Ni bya Mike. There's something wrong out there. I can smell it. Hari ikibi kiriyo kandi cy'umuriro hano. I gotta run through hell in gasoline-soaked drawers to find out what it is. Ko ari umuriro urimo kwaka mutazi ninde utwikwa umuriro. I'm going to Nam, Jim. Ngiye kujya muri Nam, Jim. Help me. Ndagira ngo mfashe. Nam, Vietnam. Custer, umva Custer. you're a hard man. Uri umugabo But ukomeye. the answer is no. Gusa igisubizo ni hoya. Jese nakwemera kujya muri Nam nta n'ubufasha bwanjye wabona. Haya basi wa mbere bamwihakanye. US Air Force. Barakwereka indege z'abanyamerika ziri hakuno. Umusore yagombaga kumanuka muri Nam. Kiriya ni igihugu kisatiriye kiri hafi ya Vietnam cya Thailand. Sasa uyu nawe yari Kano Danny Custer. Uwafashwe ni Lieutenant Michael Custer n'umuvandimwe we. Niwe wayoboraga operation zo kwa bajya guhiga abanzi ahantu babaga bari mu mashyamba. Yafashwe. Umuvandimwe amanutse muri Nam byanze bikunze yagombaga kugera muri Nam akamenya nabaye bahakorera kimaneko batazwi. Bari ya mbere hari hakuno nawe asaba murinze ni Kano. Iyo ari mu mujyi nta kibazo gusa iyo ageze ahantu hari intambara abantu barwanira z'abarinzwe dore abasore bamugenderaho. Nuko aza yiyambariye igikoboyi ntabwo umubwira ngo kandi ambara neza n'iki fa kubaza icyo akora fa kuba afite mu mutwe azima abasore azanye nabo nibo babo. Hari uwamubwiye ngo ni ku birindiro nanga ni ku birindiro by'abanyamerika hafi ya Vietnam ni imyaka myinshi yahise 1900 cyane katugezeho uyu munsi kuva muri the one video library. Yo! Hey, cowboy! We cowboy! Umva yewe! Generals anymore? Ntabwo usuhuza abayobozi. Sorry, sir. Umbabare nyakubahwa. Must be the jet lag. Ngomba kuba nibeshye. That's better. Biraruta. Get rid of that hat. Stand up. You're not in the Wild West. Ibindi gihe hano nta nubwo uri kwanza mu bihugu bambariramo ibigofero wabwira aramuruta namuzi abonye ari igikoboyi. Muze arashaje gusa naramenye ko abamuruta nabo baba bari kandi bakamara nk'abakoboyi.
barakwereka kapiteni yaje gusoma neza ibinyamakuru birimo gusohoka umusore we yabazigiye mu gikorwa lieutenant yaburiye mu gikorwa kapiteni nawe yarababaye kapiteni yarababaye kuko niwe mukapiteni wajyaga mutuma ngo nagende abagabo bazaniye imitwe abagabo bagendaga bakita barangiza bakarambika imitwe bamufashe bamutakiye barakwereka sasa koboyi ahantu yari ageze ku birindiro by'abanyamerika bikuru byari muri Vietnam yasabye indege asaba n'indi muherekeza yerekera ahantu umuvandimwe we yaturukaga kwa wa mukapiteni nawe aricaye nibwo aragisometse mu makuru byamukomereye uyu sasa reka azahure na kapiteni amubaza aho yamwohereje reba kuntu ikintu kibi giseni birakururana mpaka amenya umuvandimwe wafungiye filimi iracyakomeza cyane kasa Ambassador of North Vietnam early this morning consisting of documents signed by witnesses and American-made materials recovered from the site. In one witness account, it is imirambo y'abanyamerika yari yabonye ku mazi ni imirambo imwe n'imwe known to operate within the borders of Cambodia and North Vietnam. hafi ya Cambodia kuri Vietnam y'amajyaruguru ikibazo cyari cyavuze nawe umenye bicanyi ni bande gusa ngo abaturage bashinja ko abicanyi bashobora kuba ari abanyamerika nyamara bicasa abanyamerika ntabwo bikite abanyamerika barica bagakira murumva ko nabazi batuvuga oya vuba ndaza kumenya ni iki kijya mbere umva kano yizi ndahitamo gihe dutwika abanzi bose wa mwana wewe ntukinjire muri ibyo ngibyo kigendera ku mategeko ntabwo bajya kure ntabwo bashaka ko umwana ajya kure afata imyanzuro we nagendere ku itegeko baracyamanuka indege ziriga bakuno basa nabo bagasatiriye ahantu kapiteni yari ari ibindiro bya kapiteni Kodongo Special Forces umva yewe izina Kodongo niho haho ibindiro byitwa Kodongo ni mu kirimi cy'iki Vietnam abanyamerika bari bahari bararinze. Are you ready for your first live firing mission? Mwiteguye kuba mwakwiga kuri misiyo yanyu yo gutwika ya mbere abandi bati cyane kaya basi bagiye kwiga igisazi imbundano battery job. Yeah. Man, Basari. This is an 81mm mortar. Iyi ni 81mm mortar. Arimo arabigisha mortar konteye. It fires assorted ammunition. Iratwika kurusha zose zo mwigeze mubona ni za mortar. For biochemical use. Mwana we, basiga kurusha no gutwika no gukoresha imbundano abandi bari babateye dora Vietnam bati abanyamerika. Aba Vietnam bati abanyamerika ya basi. Mwana we, mubanze muninde umwanzi narenga umurongo. Abanyamerika ni benshi bari baje gutuma Vietnam yabateye. Haya basi. Nambarira guka kubangwa. Dori nambara kumangwa. Grenade 250 meters. Deflection 1259. Clocker 357. 2 rounds of AG. Barabanje bararinganiza dore umwanza anaturutse dore umusozi. Uruzuje. Umusozi wuzuye abagabo ni benshi byo nkuko bareba. Haya basi. Yakuba twatewe cyane fire dore moto mu bigori. Mu bigori abagabo ni benshi baje byo. Hey. Baje byo. Mama we dore umuriro. Bageze dore umuriro. Nambara cyakomeje. Nambara cyakomeje baragabanya baracyaza. Baragabanya bazi umunsi menya bababwiye nibasubira inyuma. Upfa imbere. Upfa imbere. Ohereza sha. Abikwega. Mama we dore nambara. Barapfabaza. Barapfa bisukira abanyamerika. Barapfabaza babatangiyeho. Babatangiyeho abanyamerika babatangiye utugu.
ingunguru twaba twasansi baradutwika urugamba Vietnam baje ni buri Rwanda tugende bagabo ariko baratumara batubwira kugenda nta kundi byamera ukuza babatangiyeho tugende bagabo aka karabonca kabona bapfuye kakagenda inyuma tugende bagabo barongera bisikirayo baracapa abanyamerika batangiye kubinjirira dore ibintu byabo yewe byinshi we kandi nabo barapfa umva amasasi yewe ubu mwose mu Vietnam yisutse byo nk'uko ubireba niko bimeze baje abanyamerika batangiye guhunga ibirindiro byabo dore yewe dore inyuma batangiye kubihunga unyibye mu Vietnam waracyasonga aba Vietnam baracyaza imbere umunyamerika arasubira inyuma barahunga baza dore abanyamerika ukuntu bagiye bakisuka mu kazu aba baracyaza dore umwaka abagabo bararaswa baracyaza wayivaho umutu dore umuriro barapfa baza umunyamerika nawe wari yatsimbaraye tugende bagabo bavuga ngo tugende bagabo baracyari ahandi basi tugende bagabo bagapfa tugende bagabo baracyaza dore bayoboye yewe kambirigi karabugoshya umugabo baraburasha baracyaza tugende bagabo dore kambirigi yewe kumbe za ndege ebyiri zari zirimo kana nazo zamanutse zari zaje barasaba umusada hari kano wari uje kwisirira kapiteni Gudaya basi umusada waje ubufasha bwaje baramupimye kano yifatiramo kandi abahereza ntibagarure umugabo barabwaye bwari bwisukanuye dore umujinya dore ukuntu bareba hasi bari mu nda gatogota mama we cucu abaswa ibitutsi byose bibahumba imbundi iracyasa kiraseka byo dore abagabo ukuntu bakoramo umva imbunda abashyira amandi manura indege hasi cyari muri bya birindiro bya Kodongo mu Vietnam yararashwe magenzi kitabigeze kibaho cyarabaye kitigeze kibaho cyarabaye wavugaga tugende bagabo yabonye ko yoheje cyane yaboheje cyane kano moto Raka Fanyi nindwanyaje kubaza amakuru y'umuvandimwe we umugongo niwe yabakuyemo akarabaza bacaniriyemo umuriro abagabo barwanya intambara y'ubusa uburyo bajemo hari uwasaga narinze indege nuva ahuri twazara ko bacakiye ku ndege kano yaraje aratabari yataze n'indege abanyamerika bari bashize n'abahagihari bari bashize dore icyababaye bagenzi dore icyahabaye Janet, get me that situation report right away. Ndashaka raporo y'ibibaye nonanga umva yewe kandi bibaye hari ndashaka raporo y'ibibaye abagabo bagira amategeko. This routine? No, sir, this is the first time.
nuko bisanzwe ya nubwa mbere bibaye umva kapiteni kandi atangiye kumuganirira. What brings you here, Colonel? Iki kikuzanye hano Kapiteni? Pentagon wants to know what the hell's going on out here. Pentagon irashaka kumenya n'ibiki bijya mbere hano. Pentagon ni ibirindiro bikuru by'ingabo z'abanyamerika biri muri Washington. Begging your pardon, sir, but I've already sent a copy of my report to General Headquarters. Byabatumva sindamenya nanjye neza usibye ko buri munsi cyo menye nohereza kuri kopi ku bayobozi banjye. Let's just say it's got him breathing harder than usual. Bisa naho ibintu bidasanzwe. David. What's this, Captain? Icyo ni igiki Captain? Well, sir, we've got some foreign troops operating in this area. Hari abasirikare bakorera muri iki gice tutazi. It's been a real pain in the ass. Iyo dusanze abantu bapfuye ni ibintu bibabaje cyane dusanga twari vanze tw'abantu hafi yatwo bashyize ibi bitwe. Yes, sir. Hafi yatwo riba tw'abantu cyane n'udusafari. Aramanuka kugira ngo base neza bamenye neza ninde muntu wica abantu yarangiza akasiga icyo gitwe. Kano yari yiziye hari kamwe kabuza tugende bagabo kambira igibagatakiye kambure sha. Fine, Miller. Carry on. Komeza mubara. He won't talk. Nyakuba ntabwo akagabo kavuga. Menya ko arariye rwose bimwe bita amavubi. Numai Kampai. Ni Numai Kampai. Arakabaza mu kiwabo. Numai Kampai. Numai Kampai. Azikiri mini kavuga. My Kai Di Kai Come. Dumbi kiri no gatwawe. My Come no ye. Nai kana ge. Asshole. Gicucu. Kicaza ni kavuga. This won't talk. Ntabwo kavuga. Colonel, give us a few days and you'll have all the answers you want. Kano du iminsi mike turago ibisubizo by'igishaka. Naje mfite arapfa byanze bikuze kandi unamyacisha. Mama we. Umikiri. See? Umurumva. Just had to clear his eardrums. Ntabwo mwamutunganya garaza kuvuga. Avuze iki? Sir, Nyakuba. Did it just pop out of nowhere and hit them? Nabo ubwabo bajya baraswa nabo batazi. Mama we. ask them if they were Air Force, Mubasa ni barani. Marine, Army. Ari indwanyi zo mu ndege ari abasirikare basanzwe. Numai Jay. Yoma ilinka. Kai. Makalati Come. Ninka kwa. Boba ubadi. Karacyo tai. Karacyo mu. Can't say, sir. He's wearing uniforms he's never seen before. Ngo abo bagabo bambara uniform y'ubwo batigeze abona kuva na mbere. Yarabakurikiranye neza arababona. Akagabo karamuganira ibyo turora. Karamuganira ibyo turora. Ibizingabo koko ntabwo uniform kigeze kayibonaho. Ni ingabo zirwana zikorera ku minota kandi zarangiza zikagenda zisha abantu. Ask them if these guys speak English. Mubaza niba bavuga icyongereza. Colonel? Kandi icyongereza se kubera iki? Just ask them. We mubazirata. Fish Miller. Ndashaka kumenya. No ko beat no thing on come. No ko big kanga. Ngiki kirime nababwira nanjye. Shit. Karemera ce. Who are they? Urakeka ni bande? Well, that's one way to find out. Nanjye ndashaka kuba namenya abantu ni bande. Kano niyamenye ni bande gusa icyo amaze kuvumbura ngo bavuga icyongereza. Izo ngabo ziza muri ubwo buryo zivuga icyongereza byaramutangaje. Bo barashaka kumenya. Barakwereka yaje mu modoka muri ka taxi yakuno ka twisungane n'umuryango twisungane. Basigaye baraguze taxi. Okay. Wanisha hano agafaranga. Ndakongera irindi dolari n'unegereza hano. Ni muri ka taxi. Aya bas. Go. Beat it. Sir, what can I do for you? Nakuwa nakorera iki? John Thompson? He's just over there on the LST. Ndashaka kubona umuyobozi hano witwa Thompson. Undi tukomezamo hakuno ugera aza kumusanga. Ni umuyobozi urinda umuyobozi uyobora ubwato bw'indwanyi z'abanyamerika none. Bwari muri Vietnam. Yaje kubona uwo muntu amubaze niba nawe ari ingabo yaba yaroheje mu ishyamba mu buryo butazwi. Lieutenant John Thompson. Lieutenant John Thompson. Down, boy. Sir, what did you join the Army? Nyakuba winje ryanditse kandi. Johnny, can't you see it's not even my name? Ingabo zinanga ntabwo mbona neza ntabwo ndamenya. Been declared missing in action. Ndi umwe mu bari hano bashaka kumenya ingabo zaburiye mu gikorwa. Too complicated to go into right now. Ni ibintu bikomeye cyane kuba byamenyekana muri aka kanya. Anything I can. Nagukorera iki nagukora ikishoboka cyose mbwe mbwiye. Oh, it's Vietnam. Batumva hari ingabo zirwana muri Vietnam zitazi. That's the way I got it planned. I don't care how you've got it planned. Mfite imipango sinita ku mipango yawe. Vietnam with a bunch of guys that don't... Bose muri Vietnam nangabo twese dushyira mu buryo butazwi. Umva we. You know what follows testicle in the dictionary, son? Uzi bigiye gukurikirana uramuka atambwije ukuri. Count on. I guess I'm going to have to go it alone. Mfite kugenda kandi ndashobora kugenda njyenyine nkamenya abo ni bande. Okay. Sawa. Go on down to Tudor Street. Maybe you'll find some guys there that are crazy enough to listen to you. Jya muri Tudor Street na ku muhanda witwa Tudor. Uraza kuhasanga abasore bazi iby'ingabo zikora intanga mu mashyamba hose. Ahari baraza kumva ndetse baragusobanurira. Kuri Tudor Street. Ku muhanda wa Tudor. Careful. Wirinde. Those guys are really mean. Abo bagabo bagiye kukumva ariko ni nk'abasazi. Usanga bakubisamo kimwe ndavuga igicupa. Ubwo nyine ni ukubanza guhangana nabo. Saya basa amanukayo.
yamubwiye ngo amutegereze aramwongerera irindi dorari dorari ry'umugabo rwose ko ari indyango rye yatinze atari ava ahantu hari hatewe dore Vietnam dore abavietnam n'abasivili usanga bazifite intambara mama we iyo bateye abanyamerika ntibamenye aho baturutse babona baje gusa iyo abanyamerika batewe babona baje gusa ntibamenye n'aho baturutse aya basi yafashe umunara barateye itatangira gukomanya umwanzi yaje bana wigendere twe dusanzwe tubimenyereye baramuhaye ndabimenyereye amenyereye no gupfa yewe umva yewe baramuhaye ngo basanzwe bamenyereye yaracyarwana ibyo atazi icyo cyamuzanye ni ukumenya ni bande barwana ijisho bari baryaniyemo mama we yararimeneyemo neza intambara iri hano ni bimwe mu ngo we yarapfuye yapfiriye ese yari yagiye mushubati kumara iki utuye Kigomba ukajya mushubati bagakome bwayobye burasa igikombe kito kuba yamushakaga hasi tuye Kigomba ukajya mushubati uyu yagombaga kujya gushakira ahandi yinjiye ahandi umugabo yabwiye idorari nawe abigendeyemo n'uyu bazize iki koko bamuburangiye ahandi yaje ahandi izo ni impamvu zituma intambara ryari rinamenekeyemo ntugatinye yatangiye imodoka hari ahantu ku muhanda bamurangiye ngo ashobora kuba yasanga abasore abo basore nibo bamwumva bakamurangiriza n'ikibazo cye intambara yabaye nta n'inyoni yongera gutamba ukina n'intambara tereka abakomando nibo bisuka gusa bapfuye kumva umuriro maze nabo baramanuka ngabo bari bumwumva ahantu bari yewe ngo wowe nyirasafari yagiye kuyashaka nta mikino ihari icyo cyatumye akura nizo mpamvu zatumye akura gushaka amafaranga yanze kuneza amafaranga abantu bayashaka ku nabi dore iki yewe gifite indirangana nk'ikibuno ariko nacyo cyaje wapu ugomba kuba wayobye mwana urabona iri ricuze ryari iki cyariho n'uburojemo uyu we yararumize ruhagije ku buryo yiyambira n'ikintu mu mutwe utazi n'impamvu mwana urashaka iki ndaguha amadolari icumi umbwira icyo nshaka ni iki cy'umusirikare Help me get my brother out. ndashaka abasore bamfasha gusohora umuvandimwe wanjye ahantu afatiwe Miles from the North Vietnamese DNZ. yafashwe muri Vietnam y'amajyaruguru n'abantu batazwi abakitumye kurwana n'abo tutazi mwana biramwegera izo ni impamvu zituma uvanaho nabi umva yewe urimo uratwoshya twazivuyemo tuzisubiremo biramuteye Delicate to help anybody. umva Now you're wasting my time. noneho ubu ngubu reka nigendere narinje kubagisha inama no kubabaza ntabwo upfa kugenda utyo kwanza wendaga kutugura afite arayafite birashaka kwambura birashaka kumwambura bagatema ntukikubitire bagenzi bawe intambara baramwikubitiye we murokore nawe nk'uyu ibyo mbahaye murokore yarabanje abona ukuntu wakubise abanyamerika kandi murokore yabemeraga aracyamureba mbira mu nzira rero cyangwa murokore nakundi byomera murareba kimwe baramumbya nabyo bikareba byose bitewe n'ibi nawe amufashamo bicisha mu idirishya nta mikino ihari barakwereka maze kubura ninde wamurangirana umuvandimwe we yafatiwe
yarongeye agaruka ku birindiro bya Kodongo hamwe hafatiwe ka gasirikare k'akavietnam kamubwiye ukuntu barwana bameze. Ni abantu bambara uniform kategeze kabonaho, ntabwo bikarukiraho gusa ngo bavuga n'icyongereza. Si icyo gusa, barwana ari ibintu bambaye ku mitwe bisa naho birinda imyuka mibi. Yarongeye agaruka kuri ka gasirikare ahantu gafungiye. Nta nkuru yari yabona y'ahantu umuvandimwe wafungiye na gatoya. Nicyo kintu cyamuzanye, ni nacyo ashaka kumenya. Katorori yasabye ko bagafungurira. Come on, let's go. Mwina tugende. Karavuga ikiwabo nacyongereza gafite akada, dore yewe dore inda. Gafite akada ni ubwabuda bavuga ngo n'ubwituri kandi buterwa n'ibishyimbo bidahiye. Tugende. Akajyana no kataga buretse kwinjira. Baba cyane. Kagize ubwoba kuko afite imbunda, kagize ngo agiye kukanyongoroza. Ni iki? Gatawo. Komeza. Rimara kenshi icyambo. Komeza. Keep moving. Komeza ugende. Ni kaza akajyanye, komeza ugende. Ni bimwe wumva ngo bamufashe mpirike arangije arapfa mu mazi. Bari mu bwato niko kamutwaye. Chocolate. Atangira guhindura mu kiwabo, arashaka kwiga ikivietnam ku ngufu. Ntakizi shokora. You're the only one that can help me get my brother out. Ni wewe wenyine wamfasha kuvana umuvandimwe wanjye wa hafi, sinumva kigize ikiragi. Birimi ntabwo bafatana, ni bamwe baze kirimi kimwe nk'inka bakiza baneretse. Cyangwa umuntu avuga ikirimi kimwe gusa muri iyi dunia ya Mungu. I've seen plenty of these. Yabatumva ndashaka kujya ngumfashe. Wabwira ntiyumva reka da nacyongereza sikumbe kabonye igitabo kirimo abakobwa. Mala we. Kumbe akabanya ko karaje ukarwa. Karakareba ko. Only do you not understand me? Ntabwo ariko ko kunyumva. Probably don't even care. Ariko sinjitaho. May have the chocolate. Wama shokora yabucyongereza. Umugabo yari yirenganyije kumbira kirima kidara cyane. Ngaho akira uramfasha. Yaremeye arimura ngo akira uraza kumfasha, ntabwo yigeze avuga icyongereza kuvana mbere. Yaramubwiye bwa nyuma ngo uraza kumara shokora, yaramuzanye. Buretse gato. I saw them go this way. Nababonye bacana. Where do you think they came from? Urakeka baturukanye? I think from the north. Mu majyaruguru. Niho baturuka. Okay, you take the lead. Let's go. Baba ngwino tugenda oya. I'll stay. Ndagumanga. Nkurikije uburyo nababonye njyewe sinarenga hano. Genda bakwere wenyine. Karababonye uburyo bateyemo. Yabonye ko umugabo atamwatiriza, nyamara aramufashije amuzanya amwereka inzira. Yababonye berekera hakuno. Wasting your time fighting this stupid war. Kandi reka nkubwire, yamuhaye amadolari ntuzongere kwangiza igihe cyawe urwana intambara z'ubuswa gusa. Don't ever waste your time fighting stupid wars. Ntukongere kwangiza igihe cyawe urwana intambara z'ubuswa. Yarakabonye kisukira abanyamerika barimbura bagenzi bako kasigaye konyine. Yagaye na cya gitabo cy'abakobwa. Nako karanezerewe n'umuntu nkawe. Thank you. Urakaze iryo kararyize na cyiza ararize. Thank you. Nawe utarize. Bas, yereke mu ishyamba wenyine. Abagabo yisukiriye mwibuke ngo barwana nk'abanyamerika ndetse bavuga icyongereza. Nawe uramenya ni bande. Usibye ko bangiza izina ribi ry'abanyamerika bica abaturage. Bangiza izina ry'abanyamerika bababekera ngo nibo bica abaturage. Yageze hano mwibuke neza umuvandimwe hano yafatiwe. Nibo bakurikiranye bya bigabo we n'abagenzi be bagerereye hano, niyo amasasu yatangiriye gutogota. Barenze hano bageze ku mugezi. Mu mutwe. Bamwongeramo musinziro. Babagabo baraje baramufata. Mirike kano bamwifatiye. Koloneli yarateye wenyine ngo arashaka umuvandimwe we. Urabona umutima uragenda ku kibiti umuceri wananiranwa. Aruruhutse. Umva yewe ukuntu kimwagaza. Sir. Urakaza mu nkambi yacu Nyakubahwa.
You're at a top-secret base, Colonel, somewhere along the border of North Vietnam. uri mu nkambi y'ibanga hafi y'umupaka wa Vietnam y'amajyaruguru. He, and he's the best damn cook in town. uyu niwe muswa dufite uteka Only neza camp in kurusha town. abandi. Ciao, Colonel. ngwino Kano tujyanirane umubwira ngo ni Kano namuzi sibyo ko bari bamuvumbuye ko ari koroneri. Kano Have a seat. yicarira n'abazi baravuga icyongereza neza nk'abanyamerika. Say, I'm sorry about that, Colonel, but mbane kubwo ibyabaye I Kano. meant to kill you, considering you're wearing a VC uniform. abasore banjye ntabwo bakwishe kubera At ko you from a distance and saw through your charade. wari uri ahantu mu by'ukuri batapfa gukeka ko uri umuvietnam w'umwanzi. hanyuma Go ahead, Colonel. I'm sure you're hungry. komeza Kano ndabizi neza ko ushonje weruka ejo kurya cyagiye usinzira kumbe bamukubise ikibuna ngo yari asinziriye. Where you raise your cattle? wamenye utari ko Hey, that's classified information. ya ni amakuru maremare ahambaye. Commander Hammer. Welcome to our base camp, Colonel Barker. urakaza mu biro byacu Kano Baka. Ah, uniform. Yes, and I must admit, it takes a lot of guts to be out here all alone in the jungle. bigomba kuba ari bitwara umutima ukomeye cyane ku muntu kugira umuntu yinjiye muri iri shyamba. When I spotted the tracks and decided to investigate my own. narinje ku iperereza ryanjye jyenyine nta n'unyohereje umva yewe ngo aratangira kumena ibanga. uperereza iki se kandi Hamburger. nimugire ikibazo ntabwo ndimo guperereza ibiryo byanyu n'ikindi cyanzanye. Well, I'm glad you like it, Colonel. byiza ndabikunze ko wishimiye ibiryo byacu. Don't mind my asking. reka nkubaze Why are you really here? ni iyihe mpamvu uri hano? ikibazo inyundo. You guys sent me to investigate those mysterious soldiers destroying villages and giving us a bad name. ndi ku iperereza ry'abasirikare barimo kurimbura ibiturage bya Vietnam bakabisiga izina ribi. Phantom soldiers ni abaswa exist. babaho kandi ko Almost had an encounter with them, but they avoided us. twagerageje natwe kubakurikirana gusa basa nabo batunanije. Damn. che What do you make of it, Colonel Hammer? Deserters? uravuga iki Kano Heyla? Or maybe just a publicity-shy vigilante force? hari n'abaswa b'abanyamerika bitandukanyije n'izindi ngabo zabo. Ntabwo damn good. ni abaswa ibyo ari byo byose barwana neza barahambaye mva ko namuganiriza. I don't know about that. nta na kimwe ariko There's a wabura. war out there. ubizi ute ko intambara irimo kujya mbere yawe? Mad dogs run around on drugs and blood. niba ari uko bameze ni nk'imbwa zasaze zirimo kugenda ziconje amaraso y'izindi nyamaswa. I see you have a well-fortified camp here, Commander. ndabona hano mufite inkambi yambaye cyane komanda uyu nawe ni Kano Heyla. Kano Heyla niwe wamuzanye arimo aramuzengurutsa ambwira Activity here. hano turakorera byinshi. Just around the corner, and if we're not strong enough, they'll wipe us off the face of the map. Besides, we're here for surveillance and the rescue of downed pilots. icyo dukora twebwe dukora ibintu byo kuzenguruka hano ducunga tunareba nta kibazo gihari. aba bagabo barambaye yafashe agapira gusa barasa no bafunze isenyenge ku mpande nawe upfa kuharenga. Here you go, soldier. bita musirikare reka ndebe uburyo uteramo. yamuhaye agapira gatera yari hakurya kari muri gisasu hafi aho. ibyo ni ikira Yes, Colonel. Kano And we're the only ones that know the way out. hano hantu hose hafunze ibisasu nitwe twenyine tuzi inzira yasohora umuntu hano. Not unless we show you the way out. ntabwo wapfa kugenda tutakweretse inzira isohoka birasa naho mfunze nubwo batabimbwiye. hari impamvu imwe ishobora kukwereka ko ufunze nubwo utakwirirwa ujya kurirwa ariko se ko naheze mu gipangu bite byanyu. kukubwira ko ari bo bonyine bazi inzira yagusohora ukamenya igikurikira. Choose yourself. ukomeza wishimisha ukomeza ugende hano mu basirikare nta kibazo gihari. bose ku cyongereza barahumuye baravuga ntusubizemo nta n'umwe wagaya bameze nka yanga. The hell jumping on a bone? mwaza ko mwazengurukije hano ibisasu ikibazo kiza cyane. All Pentagon people like you? Nah. Pentagon bose baragukunze natereka da niko natwe tumeze. arangije kumutembereza Kano yiyemeye kwiyinjirira mu biro by'uriya mugabo wenyine harimo n'idarapo ry'igihugu cy'Amerika bigaragaza ko ari abanyamerika. ibyo bakoresha byose ni ibya kinyamerika. nibuka bamwe barwana mu ishyamba bica abaturage b'aba Vietnam bakabasiga izina ribi. yabonye igitwe nka cya kindi bagenda bakica abantu basiga. yinjiriye abo bagabo atangira kubapererezaho amenye n'iki kijya mbere. abo bagabo ni bande? ni abanyamerika koko cyangwa katorore ari mu biro by'abantu nyiri biragufashe my friend ataguhaye karibu. niwo banera umuguruko bari nyenyeri umuvandimwe yari yambaye cyagiye kapiteni amubwira ngo uzavaneho. Found anything interesting yet, Colonel? hari icyo ubonye kidatangaje Kano? ni inyenyeri. That was given me for safekeeping by a Green Beret. iyo niyo nawe kubwo kurinda umutekano mu buryo buhambaye kumbe ni umuvandimwe wiwe kandi arabizi. Soldiers.
This is Warrant Officer Frank Murphy. He personally escorted Lieutenant Custer to Sector 8, 10 miles. Lieutenant Murphy ni Captain Murphy yarinze Lieutenant Custer murinda bikomeye cyane nawe yahawe imidari hambaye. Is that really the Kumbu uyu Murphy mwibuke neza ni warashe abasore bari kumwe na Custer. Lieutenant Custer? Hari icyo bohanye ndetse hari icyo abuze kuri Lieutenant Custer. Should have known with their CIA there's trouble. Hari abantu bitira ba CIA muri iri shyamba bakomeje kwica abantu tazo bari. Hey, aren't you? Hari icyo abazo siko. Yego. You people got a habit of stumbling on shit to see if it stinks. Mwabasore mugomba kuba kandi ibintu hari icyo mubiki. Uravuga iki kana? Trying to say. Uragerageza kuvuga iki? Asa n'ubashinja. You people ought to fry in hell for playing God. You're out of line, Colonel. Kandi uri murarenga umurongo. No right to judge us. Na burenganzira ufite bwo gutangira kudushinja ko ari cyo tuzi kuri abo bantu barimo kwica abantu. But he puts themselves above the law. Aba bantu Not to prove them wrong. byanze bikunze bazashyirwa mu mategeko cyangwa se ibyo bakoze bazabiryozwa. Nobody's above the law. Nta n'umwe urenga ku itegeko. Nobody is above the law. Nta n'umwe uresha itegeko kuko mbere hakuno cyagitetse. Nakataga karoti. Somebody cut my finger. Yes, that's Umva ikindi kirimi tutazi. Aspizo na palitse. Aprisa mababaritse. Ikirimi nazi nanjye abona hari umurunguruka. Haya basi. Kano kumba arabyumvisha hari ikindi kirimo abagabo bavuga nawe ugatazi. Yaratangaye itana kata. Iki cyakataga gikata karoti n'urutoki kirarwitiranya kiri uko bita umubago. Nta mikino yari bituma kivuga ikirimo atazi. Izo ni impamvu zituma perereza ndetse akomeza kwikeka muri aba bantu bamufashe. Kano akuno yakomeje kubigaho nta n'umwe uramenya uwo ari we. Nta n'umwe uramenya icyo ariyo ndetse nta n'uramenya ko yatangiye kubakeka. Tunga cya kigabo kivanye ibiryo kumbe yindi nk'ari mu mukino kumbe nicyo arebera. Basi. It's food to the prisoner. Yes, sir. Bijyane n'umuyobozi. Yego nyakubawa. Wa mutesi. Sergeant. Maybe I'll give you a chance later. Ari ndaza kuba amahirwe mu nyuma yo kuba twakinana. Arerekera. Hey, Alexis. Hi. Hey, come on in. The water's fine. Bite ngwino mu mazi semeze neza ndabisabye sha. Nta mwanya mfite. Ajyanye icyakura. Icyakura yarakijyanye mu mbohe. Yindura nk'akijyanye mbayibuze. Dore nguwo. Hari imbohe bari bafite bari barafashe bashyize ahantu. Ibiryo babizaniye imbohe. Filimi iracyakomeza. Imbohe zifungiye mu mazi. How's the prisoner? Ngurira imbohe. Imbohe bazizanira ibiryo bazisangaga mu mazi niho zifungiye dore Lieutenant Hanari. Muvandimwe wari hafi ngo barimo kumushakira. Aramushakira anafungiye dore sasa kwazanira umuceri barawutera wabona udasamye tubiri kamwe dutatu. Ubwo nyine ukagwa hakurya kandi ubwo baba bagukandagira intoki utawufatira hejuru y'ibiti. Umuceri wawe usamutse. Barabunaganaga aho ngaho. Uyatoye akanyama. Dore ko bakarwanira. Dore abagabo. Yaragatoye akanyama. Mwenye n'agakiri baba baze nako ntibyagenda inzara n'imbi. Lieutenant yanze ko bagabana. Bararya inyama ni no kuyirumanga nta gasosi babaheraho. Gasosi ni uko gategera aho ngaho. Ugashyiririza aho ngaho ngo urebe ko byagira. Lieutenant ntabwo akirya arekera abana dore ko nawe arashyiruza agasosi. Nta mikino ihari kandi ubwo akunyu kaba gashyiramo. Ni ikibazo intambara ni ndende. Nyakubahwa Kano Taylor yaje bafite radiyo bafite ibikoresho bikurura. This is Alpha Team Leader Stephen Wesson. Uyu ni Stephen Wilson uyobora ikipe. Operation Shadow Boya is a success, Commander. Komanda ukuntu operation yagenze neza siko. Thank you, sir. Urakoze nyakubahwa baramushimye mbere nabo. Usore Well, the pension is gaining strength and condemning them. ibintu birasa naho bimaze gukomera kuno kandi uri kuri radiyo aravuga icyongereza kidasanzwe. Cyo gitewe kwacu. For the revolution, Icyo mufite gukora musubira inyuma. High Command has received highly classified information Abakuru banjye nanjye barimo barama amakuru ahambaye. in your area. Muva aho hantu vuba byihutirwa. Abanyamerika batangiye kwakeka bihambaye. Hold sharp, Commander. Urabyumva komanda? Always leave no trace. Ibite ko kuyobora ni That's wakomeza. affirmative, sir. Ndakumva nyakubahwa. Aya pass. Well, Murphy, Byiza amafi. time for us to close up shop and go home. Ni igihe cyo gufunga ibyo dukoresha hano n'ibyo dukora tugataha imuhira. The prisoners? Imbohe We execute them. turabica. And what about Colonel Barker? Kano Baka se we. Kano Baka. We escort him from base camp tomorrow morning. We tuzamuherekeza tumuvane hano twaramutoraguye mpaka tumusubiza aho twamuvanye tumureke yigendere. Kumbe dore uwo bavuga ngo baze escorting baherekeze.
imbohe bavuga ngo bazicarimo umuvandimwe we yarabanje sasuza kubiba yavumbuye ko hano hari abanyamerika bafungiye kandi yavumbuye ko abagabo batari abanyamerika ko hari kimwe cyari giteka yumva ko kivuga ikindi kirimi kitazwi umugabo yavugaga ikirimi gisa n'ari ikirusiya ni abarashya buzuyemo hano abarusiya Russians bibuka nabo baturuka muri Europe mu Burayi abarusiya ni abanyaburayi kandi uyu ni umunyamerika ni ukuvuga imibumbe iratandukanye imigabane iratandukanye ntabwo ari imibumbe bari bose ku isi gusa imigabane iratandukanye kuva muri Amerika ujya mu Burusiya ni kure cyane ni mu Burayi sasa abarusiya bigize abanyamerika baraza hakuno mu ishyamba barakora ibikorwa bibi bikitirirwa abanyamerika uyu nguyu agomba gutabara umuvandimwe ndetse izina ribi naryo rigomba guhanagurwa ni buryo ki aba bababwiye ngo nibafunge batahe Yakobo. I don't like this guy Barker. Uyu Barker simushakira kimwe tumwica. No. Oh yeah. He's a Pentagon man and we can't afford to take that risk. No mugabo guturuka muri Pentagon ni ibirindiro bikomeye by'abanyamerika ntabwo twakomera gushyira ubuzima bwacu mu byago. I can feel it. Hari ikintu kizamuturuka mu ndabyiyumvamo. That's what you always say. Buri munsi ni ukuvuga iyo wumva ikintu kiyumvamo. No, Murphy. This time he goes free. Oya Murphy kuri inshuro waragenda mahoro ndamurekura. Yes, sir. Yego nyakubaho. I think you're making a mistake. Gusa ndakeka ko rikoze. Permission to talk to you, Commander. Rudumbu ndakurusha kuvugana nawe nyakubaho. Sergeant. Ngwino uvugana Sergeant Rudumbu. Sir. Yego baba. While I was fixing lunch, I cut my finger, sir. Ubona tekaga nikasurutoki urumva iki gicucu nkuru kizanye di. In Russian, sir. Navuze ikirusiye. Kirimi cyo muri Russia. Anyone hear you who shouldn't have heard you? Hari uwigeze kumva atagombye kukumva. Speak up. Vuga vuga. Sir, I strongly suspect Colonel Barker heard me curse. Naketse ko Colonel Barker yarahara aho hafi akanya. Suspect. Gicucu uravuga iki ngo uraceka? Well, sir, Giza. I felt someone was there, but when I went to look, no one was there. Gusa ngiye kureba hanze nta n'umwe Someone from another unit. Gusa naketse ko ari umuntu guturuka mu yindi unit waje akanyuma mvuga ikirimi cyo muri Russia. Kirusiya bazi hano barababujije ntihazagira uvuga ikindi kiri munsi y'icyongereza. You aware of the gravity of your carelessness, soldier? Uzi uburyo cyawe kiremereye munsi. Firing squad. Ndabizi ryatuma ngatwa n'umutwe. Oya ndakubabarira. Yararwikatiye. Ho! Birakomeye. We can't afford to act on speculation. Ntabwo twakomera no kujya ngo bakazagenda avuga ko ari abarusiya bateye hano. And we wait for him to make his move. Nawe reka tumutegereze turebe ko hari icyo agerageza kuba yakora tumujyanirane n'imbohe bose hamwe. Kumuwanga ngo bagerageze barebe ko hari icyo yakora yatangiye kare igikorwa. Uyinjiriye hano imbohe ziri. Imbohe zari mu mazi. Arinjiye. Abanza atunganyeyo ibintu bijye mbere. Karacyakomeza. kunererwa bamubonye aya bazi reka gira natwe dutangire kugondora baragondora ni bimwe bavuga ngo igishyimbo cyagondoye uwo kiba cyatangiye kuzana za mbuto turya basi tangiye kugondora abagenzi be nabo bajemo reka baze bagondore rero urebe aba bagabo abarusiya bateza izina ribi abanyamerika igihe cy'intambara ya Vietnam baturukaga muri Vietnam y'amajyaruguru bagatera hafi y'umupaka abaturage bari baraguwe filime iracyakomeza kumba babaje nabo barenda gutaha umuyobozi wabo yari abatumye mu kanya gato ngo nibatahe gucunga neza mu madosiye arasa na wijuru umutwe wa cyagitwa birica bagasiga aribyo babandikiye aya basi yamenye ko baka ajya gutangira kubakora musike dore ibyishimo yabonye umuvandimwe we Costa Michael Costa wait a minute, get down hasi kora umuriro nambara yatangiye nibice bijyamere mu nkurikire bana aya basi ibikoresho by'ibyo karatangira abagabira nicyo gihe dore babagabo bambara kwa kundi
dore babagabo bambara kwa kundi abagabo iyo bagiye ku rugamba barebanza bakiyambura ya uniform baba basanga mwariya mu biro byabo mu birindiro byabo bakambara kwa kundi dore ukuntu benshi amashyamba abanyamerika bari babavumbuye abana barasya n'abarusiya dore abagabo ukuntu bambara dore uniform zivanze aya basi. The prisoners have escaped. Nyakowe Mandrachi. Fire the rocket. Mutangire muzishake uko byamera kose dore umurusiya ku munyamerika rero ngo barahangana ibyo mu Vietnam byagiye ku ruhande Russians abarusiya bafite imbunda n'indwanyi nabo ubwabo baragwana nk'abanyamerika anda bako barura tarenzo kunyamanyama oto dutangire dore babagabo bambara kwa kundi dore bambara bagenzi mwumva karacyakomeza filime yiswe Phantom Soldiers umutwe n'ahandi wamutobora cyane ko ucisha hariya mu buhumekero mu mazuru baramuhaye imbirigi baramuhaye mwigendere bamurashe mu kuguru arumva ko atakusunika ngo arenga ngaho dore abagabo Down, down! But you keep on looking at me. How am I going to go home? turataje mu ndebe ntabwo nshobora kuba nataha yarababajwe nuko arashwe We're leaving together. I won't make it. tugusiga mugende Leave here, man. I'm going to throw you down, you son of bitches. Don't you think? ntabwo mushobora kuba mwakwifuza kuba najyana namwe turajyanira na twese dushire mugende yagombaga kubarindira hakuno bo bagakomeza inzira yabo kumbi bigabo cyaje baswa yagira urenga umaze arabanza acarenga nkumene ntaya basi baje Come on, get this motherfucker! we dore intambara abagabo cerekari igiturika nicyo cyonyine kibakira hasi naho amasasu ntacyo abakoraho bambaye zantibari yards north. nyakuba yazi nka 200 yari mu majyaruguru oherezayo sha dore imbunda yabo ifite iminwa nk'igihugu dore imbunda dore iminwa ya mbunda y'iminwa ongera urebe sha yazi arazicunga neza haya basi ni ukujya muri burende nyakuba yagombaga kwifatira amanyiwe yerekeye mu ndege undi ajya muri burende bwana mukobwa yifatiyemo mu ndege itegeko cyo kurikira umunyamerika mukuru burenda hano ituruka bakamugabo bariteganyirije bafite ubwisho barahisha dore icyuma ntabwo yavuye rimwe n'indi vayo n'indi vayo dore abayikurikiye yewe menye bari mu buvumo bose dore ibigabo ukuntu byambaye haya basi mu ishyamba Lieutenant n'umusore umwe bone girasha Lieutenant n'umusore umwe nawe ari bahari babanza kubacunga bacaho namara yewe akindi kizabaga bataka we wavuye w'igihimba kireguka umutwe wavuye w'igihimba kireguka dore intambara dore ibikoresho abarusiya nabo n'indwanyi filimi iracyakomeza baracyaza byo baracyaza kandi nawe yifatiyemo kandi arayigundi araza aseka azi ko amufite koroneri arayigundi dore ibikoresho dore ibisasu yamubonye mu ishyamba dore amasasu akora umwana baramuhaye Lieutenant amenya ko inzira iracyari ndende inzira iracyari ndende inzira yo kwanga n'abagabo urabarasa ntibapfa kereka upimye ahantu hamwe mu
You all right? Neza uko bimana niko bimeze. We ntugire ikibazo. Ujisho nyine udafite igipimo hariya ni upfira. Haya basi. Biracyakomeye ku ruhande. Lieutenant Tarakatu Maji. Ando kureba inyuma. Aturuka mu mugongo bageze. Bosa ati. Buri ruhande baje. Namarukiye bari kuzura umuriro. Umuriro ku manywa. Uyu nawe yahize nabarayiga umuntu umwe akamuhigisha iki kintu yaranga amushyikiramo. Haya basi. Yasasa mama. Urumva yose bakamura. Urumva yose bakamura. Ndege nayo iracyaza. Yarayipimye biranga. Kinase nyuma abandi. Uburinganire murabura mu kirere. Baransira muri ndege barayisoboye baranya kuba barwana nayo. Aparitse nabi agomba kujya gukurikirana iyo ndege Lieutenant muvandimwe we n'abaracyari hakuno kandi ko Lieutenant abavandimwe ebyiri ndege cyane ari wose aratezwe hari za mini hari za landmine yegeje magato urabizi nyine ntabwo izindi zikakwiyereka ibigabo bimwe nziza ko byari biryamye dore gukora ku byabizi abantu bari bataritegura n'umutu dore umusore bageze baracyaza yarimboye reba ukuntu agenda atunganya yewe reba ukuntu agenda atunganya araringaniza byo dore umusore birakeye ububiko bw'intwaro zabo bwose aragera butunganya buri uracyaka dore umuriro yewe abari bishe mu buvumo urabizi ishyamba umwana yerekeye kumbe hakuno hari indege yaparitse nabi indege imaze kumuparika yacunze neza dore uwo yashakaga kano nawe atarajya kure ngo atwike kandi nyuma y'uburende yarakuye mu indege arabazaherezwa burende aya basi Kigali we nditwikiye bana arisenyeye kiriyera kumbe na fragment zari zimufasheho gakeya tubisigazwa bari bababwiye ngo batahe nta n'umwe urenga ku mategeko nobody is above the law nta n'umwe nobody nta n'umwe urenga ku mategeko nta n'umwe uri hejuru y'itegeko nta n'umwe barakwereka barongeye barahura n'umuvandimwe we ntabwo ari we n'umuvandimwe we gusa ndetse n'umusore warafashwe n'umuvandimwe we agapirime nuko kagenze kitwaga Phantom Soldiers mwakoze kuza murabeho ndabakunda yanga muri the one video library kopi nagukuraho nibyo